Preparados para a seguinte clase? Quero discutir o establecido. Quero saber quen pintou, quen esculpiu, quen diseñou e por que e como o fixo. Quero ver todo primeiro no espazo e despois viralo unha vez e outra e outra. Quero aprender e desaprender. Encontrar novos vieiros sin atallos. Unha cor que nunca estivo na paleta. Unha combinación inesperada. Unha nova forma. Quero ser feliz na procura. E quero que todos o vivan comigo. Eu vivo a arte. Quero lanzarme de cabeza a un mundo que busca explicacións. Un mundo cheo de incógnitas que temos que descubrir. Quero calcular, combinar, sumar e multiplicar. Resolver con dúbidas as preguntas que nos facemos e contarllo ao mundo. Quero ollar con outros ollos. Quero ver alén. Tocar, experimentar. Chocar contra o que parece evidente. Preguntarme e ver como o resultado do esforzo aparece ante nós. Eu vivo a ciencia. Aquí estou, querendo aprender do pasado para ollar con esperanza para o futuro. Coas dúbidas do onte, botando luz sobre todo o que aconteceu para comprendelo e explicalo. Encontrar en cada sinal, en cada pedra, a verdadeira historia dos homes e das mulleres. Paso a paso, a salvar tachas para chegar, admirar e conservar a gran porta da historia e da gloria. O noso maior patrimonio. Eu vivo a historia. E seguirei a vivila. Eu quero avanzar. Ollar para adiante e para o meu arredor, para tomar consciencia do que me rodea, para me pôr en acción. Implicarme cos outros, dando o meu apoio, e unilo o de todos os homes e as mulleres, e debuxar un porvir para todos. Avanzar rompendo barreiras que o propio home creou. Ceibar o cabelo e axudar a que a xente se achegue á felicidade con pequenas grandes cousas. Quero pensar en outros que somos nós mesmos. Quero actuar no meu mundo, en todo o mundo, porque eu estou a vivir. Eu vivo o mundo. Xa estamos preparados para a seguinte clase. Educa Barrié. A contribución da Fundación Barrié para a comunidade educativa.